na domo ayiwe no ofre no ba e na o kire wo wo de besi wo no obi ehun wo adwuma ko a wo teye me da ye adwuma manya ho mfa so se no se mo waya de wo behwe 100 million so we suba obi abaye na account nti anyia ebedane ne ho efro wo te se o yare obe ko hospital na wo se o yare diabetes o yare se e wo ho Mystery TV. Allah. In the name of Jesus. Abusiamu akwaba ediba Mystery TV so unim sa bribia mystery ebreso say ya na eye ensemu a ehinta yen a yennim ho na de ban yente ye ho ase yie wo mu no eno na ya na ebopini papa ne beje sa ensemu no mu enjiremu me kai wo se dwumadie Prophet Dr. Abednego Spiritual and Invisible Teaching Hospital powered by Castle Planto Technology na asomasene amam de sa dwumadie ebro abusia twan me ko ba bia ye twa ye ho aba na afa na ye nkomo no ye de abehyehyɛ so. Hallelujah. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now, God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto Technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Many are spiritually unwell without realizing it, and many struggle to progress due to invisible spiritual conflicts. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Bring all your problems to Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital and witness the revelation of all that has hindered you spiritually. Visit us in Nsawam Adwejiri, Oreku Liberty. For more information, please call us at 0208 599 576, 0208 599 576, or 0278 977 215, 0278 977 215, or email us at castoplantotechnologies@gmail.com. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, unveiling spiritual hindrances and guiding you to divine freedom. Abusia misamu akwaba eda wasesa wajibra atwen mamako akokotwa me ho aba afi ebra so se de yankomo no ebehyehyɛ so afi ka me ho ne yanko Prophet Dr. Abednego ne yemisa ne se enne mysteries no ede na dapono so a papa wo ede mayen papa mo akwaba ye nua mo ho te se papa nyame adom na wo se yo wo soso gya yankopon yehowa anope eda wase insranka ndindara so do ba Yesu Kristo na ma nyam konkron asata achi ashema shende Yesu moni adwuma ho nyam konkron yewa wo tu Holy Ghost yo anope wo se boko mo na mo kwan so papa anope nso de yenso boko bibia ye firi no se mystery bre eso se ya na eye ehintasem a ehinta oyen na ye babaji mu enchiremu ne wama esem na ye babeka ho asem ye medika bisa se ne krade na dapono so ye babeka ho asem. Very good. What who say ne ye babeka ho asem titiri of friend the mysteries of infirmities. The mysteries of infirmities. Ehintasem a ewo yarwa ni ohaw ni amane. Okay. What you say? Amen. Enunti ena the Kingdom of God Ministry Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ene Castoplanto Technology already adomo yen say yema nipa hu nyama bi na wonte nyama bi so ai de ase. Okay. Na bribi ye wa wani aba ho so. Okay. Say ye woni ye wo honam fam ene ye wo fam. Okay. What you say? And you know the mysteries of infirmities. The mysteries of infirmities.
eno ne ne ye ba beka ho sa ase pepepe instead na obi bebisa se ye ka se infirmities a den very good health success infirmities okay enti ye wo apomudre ene ye wo ahomre apomuden wo ho yo na ahomre so wo ho yo enti no enne no titiro ni ye ahomre yo ahomre bi ba wo so a eno ne infirmities yare wo bibiara enye papa bia no ye friend infirmities ahomre okay ene ye wo apomudre okay what you say enti no na niema bebere ho a awurade soma yen se yembe na menti ase mekura menti ase tama adom no dum a wo bue ye bue ye frɛw na ye bue waso wani ne ye de ahya wonsa na nipa ode ma won no so oye honhom okay obema wahu nti onyame adwuma no eye nankasa ne oye okay ɛna frɛw a na ode ahya wonsa na wa ma won na odi wachi na o kyerɛ wo ye ne sɛ te so obi akɔ doctor school no se obenya opanyin wa kyerɛ wo de wa fa kwan bebere so ansan wa be ye doctor ni unsoro keke so ye doctor okay so what you say and the apostles prophets pastors and teachers and the evangelists you know the gift of God which is not irrevocable the gift a talent and son of freo no the talent na shonsa e bi nso a the talent ne ma wa ansa na wo ba asase so no mfreo ye kopom say time wo be freo no wa mi enya adoma chede no yo na so na efre no eni wo so endu time ye okay Mose won say Mose adoma chede wo ne so kopom say appointed time okay over 40 years and son of freo no ye den e bai enti yo ye no so sa so no na ye nim sa adoma chede menim nyama bebere kakra okay ansa na ofre ne ba nti na wo de ne ye adoma chede e wo ho deda ansa na ofre ne ba beka ho very good na me hu okay but na me hu nyama but na ofre ni ho ofre ni won say o ka nyame asem o ka so wo hwa maburu ade am chi kura ni nyame asem o fa nya hwe there be so wo hu say ofre ne mai okay but ne fe so adoma chede so minim de kodi am mfanye unim ho akwan minim ho akwan what you say e bia say ma ton jaburu ma ton oja ma ye coaster me ton pure water me nyama adwuma bebre say wo de bobo saa yo ayefuo alcohol aye mechin saa wo hu say na minim de kodi a wo de beye me de beye but what you say kopem so ofre ne bai no ansa na ofre ne bai no no ofe o kyerɛkyerɛ wo ne enti a me de ade ma wo ne ese so wo fa ye ni okay na che say worship that is your establishment okay but what you say enti obi ani wa osokane a odisi ese kane wo so be say ye de emfesi enti say adoma kyede no egu ho na adom no dum ayiwe no ofre no ba e na o kyerɛ wo wo de besi wo no obi ehu wo adwuma ko a what ye okay o bobre ne enti a wo frɛ o ne enti a wo ko school ne enti a wo ye minister bi na wo ye minister of interior minister of cocoa minister of agriculture enti wo ye minister na wo nim de kodi a wo ye minister hu enka hwe so faith without works is faithless what you say enti no eyinum na ebe ma me hu na me bisai first me hu obi na wo say Yesu won say na Yesu calendar no na metai ye ni we a metai ebompai but me hu say a sign but that is not the truth okay until say you be hu truth no what you say eni hu say sa photo no kura ye hwe e atoro enyo no ne Yesu no Yesu photo bi awon ye bi adada nkrofo bebre kofo de bobo asoro dem ni ba bia obehu be dai na hu ni na e atoro papa ni adada yan ya chi ai urade e chi na mehu se Yesu no obai no obeye onyame adwuma no onyame na esoma no so obeye na adwuma ben na Yesu beye what you say enti ye hwe nso na asuafo ni nyina from beginning to the end ni nyina no nia Yesu kire nso obeye no ye
na da say oye sofo kura nya say oye sofo no keke e wo se ho say woye sofo no wa sofo de na adwuma ben ne de ahye won say wo say woye nti bebere ko Bible school so sofo obi asoro so sofo o so da ro apotro kama mi wan srebe na mo so sofo ento preso na onti ase a na hu so a re so koje aduru okopetumi bi okope bibi na fe de waye west ti wo mo meko no nyina and lead them to astray o san se wo muka ho but what you say enti no the mysteries of infirmities na me say enti no onya ka se me ese me san kokko bisa na no da so vision bi bai man kasa me de ma adwene but me say da bi me mfa ma adwene ye ansana me say da eja misrew we de one man bi aba we de mentiase e no be kire me say we yes we absawu aw enti nkrofo mo ka da so bebiri atorunkuto nkrofo mo kire da so ase papa is also da ye na otiti makwade ya bi beto also da na wudi wo a wo be yese bebiri atorunkuto na ya tronkwa akumatu ene atorunkom se ahwankuto what you say but it was significance it was siankasa okay and the Daniel no was saying the power the excellence wisdom of God, that's the skills to understand the hieroglyphics and you nyankopon ne nsisai ne ade what you say we call it picture writing that is what is a picture ubo hu say dua be si ho ensi dua no eye kasa ubo hu nsuo eye kasa ade na hu photo no eye kasa enya se wo hu no se nsuo ente ye nsuo keke there be eye kasa wo ha mo enti majuwa na so okay se radio se member ya me ye ne den no wa ye se me bisasa no wa dan ne se me bisasa ade ne nyina so the picture and say the for the say unya time na unko school na unsua the picture dai so unsua dai so ne kasa what you say okay enti no ye be hwe no fi na no na ye bompai so ma me bi kwakwo wo e wo London onyim watra sora kese mu ha wantuma anyim ena nyame adom wo bai anchepe na onyim onyim nso no so ko wo London ewade e da asem ena bai se okowo wie so asem besi ena nienti a onwo no so ye yi na wode ya dane no ye mane wo ne ba ni kunu so ya hihye ohaw bebre obekọ prison ni ade ena ni nyina ye be solve ye hwe esre ewade na ye sisi ado ye de bibi na ye o mami kwakọ wo ontume wo the whole night ontume wo apa yo eja ene na yenso enko ene fa yenso ebewuram no nienti ontume wo no wo si nase enye se wo si keke wo de enti na ontume wo na ochim no obre ewradi anse na ebeye ense na obi wo Ghana ha the owo akoso obalance how can this thing be true wodo owo apenfu bebere a wontume wo no wodo owo wo si bebere aba ha okodu hospital ontume wo akasi bebere kwa awusu ana wo wu no enye kwa openfu bia wonfa to be kwa awusu a ese se onye very careful na onya onyame nsa one ofiefo mpewo ya otumi kobopa nurse ni obeje wo no oye agent ento o ofa o maame o sewa o maame ni nua no ode ade no ba kohye ne nsa ento o ye so oje wa wo no apompe ade ne so enti nkrofo bebere wo ho a nwayi wo muti ene wodi ti fufure siso nwayi wo munan waso these are all infirmities biribi e beba wakwa mu eya ho mere bia no your friend infirmities what you say na infirmities in scientists call it virus. Okay. What I say, but we, the true men of God, as Jesus Christ pronounced that these are sicknesses and diseases. Okay. Yareni daddy or yareni or how bebre. That is all infirmities. And you know, yebesheno na sadie no efemi bebisa ewrade sa yare wano ni ade ni na ansa na obekire. Enye obonsam wambɔhwe o wambɔhwe onyame na ebo biribiara but esa nyansa ne adoma kyedi onyame de ma obonsam nti obonsam kuta adoma kyedi o hospital
And to me, who say, we, oh, you say, I say, enter before Yansa say a Christopher. As a master, no, I do much. Oh, what do much? Men make a chiro. Oh, the Satan, they agro. A Christopher to me, take me bombono, me and say, oh, yari. In Tiana Sokake. Hospital. Okay, Kokofa, Bible no akaya, we amen. Amen. No, dear, see. The children of this world are wiser than the children of the light. Okay. And you know, sir, infirmities, you know, we call them the sons of devil. That is how my father teach me. The sons of devil. The sons of devil. And when they infirmities. Infirmities. Yarwa ye obunsamba. Okay. Majuti ni. Infirmity. Sa obunsamba yaribia ebebo obia e obunsamba. And this how we have the health. Eyo onyankopon ba. Into obunsamba wo ho eno onyankopon ma wo ho. Na obunsamba ne infirmities yarwa ne ade a wo kasa wo didi wo home wo ye biribia na wo ye bia wo hu. Yare waso ote asem ohun ade okasa. Adua odi no bedi. Unyi no nyi. Enti se o ya abofra na ye de yare ne to so from 5 years no. Unyi no nya obedi udi akura enopa no no so pepa. Enu nyina na edi nyina. Onu nya enti da doctor beka se me ndi akure no bo se na wo ani mo nyinya because enu no no so ade no pa akure no pa. Enti ade bia o ma mo papa de ye wo na infirmities onyame amfa man nipa. Okay. Obunsam na de ne mama onipa eje yare infirmities. Enti say wo ma me ho papa ho a nia wo ma me wo papa ho nia obedi na wo so be de obedi. Enti wo ma me aduane ye gogomi a wo so de aduane na obedi. Gogomi na na. Enti sa gogomi na bia wo nim say infirmities e betra wo mu. Na gogomi na bia ama osisi yare ama oti yare ama wani wo how sa ni sa yare a wo boni dia hu ni nyina they are all person. Okay. The infirmities in their own person. Omu ye nipa. What you say wo kasa wo. Papa, omu ye nipa ye de ani hu omu. Ana omu ne hu yen. Wonu hu yen. Ye mfa ye ni hu. Nya ye kan ye mfa ye ni. I don't do physical things. Okay. So what I say. The physical scientists do physical things. That's why the scientists call it virus. Okay. And the virus no kwa abrofo to me aye ma won nya ho mfaso. Mfaso na bi ni say na no a wo create virus yi. Eye coronavirus yi. So won nya ho sika bebre. And someone okay. What I say? As a bibia na mfaso de wo ho. Ye boni mpa na mfaso de wo. So ya se nipa wi no wo beka so ye duro na esi ano. Okay. Enti won nya sika wo ho. Enti mama papa no kuta sa be infirmity spirit power na ode mawa onya ho mfaso na obre onwo wadwuma say uyare umu diabetes cancer emiti mikoko ni ade bebre ko anim so oho no wo onhwehwe na brabo mu say den na ekoso osika obofo omrantibre mu ansa na dabonye edu oton onhwehwe nso nim so oton de dada ne yi na wo de obenye kunu pe na afi aye problem ontumi wo. Okay. Na wo dey there anyhow we dey aduan bi and that we call contaminated consciousness food aduan bi wo ye dey ma ne de dada akoye odepo kakapio wo na se white ni ade nyina enti ko be ma we ho no akofa yare ko be ma oba we ho no akofa yare ko be ma we ho akofa musu ko ba wo oba ma because ya che distribute they are all corrupt. Okay. And you say he that committed sin is of the devil. Nia oye boni, odria boni, owu boni. What you say? Eye obonsam, enti obonsam ma ho asem ne ka. Na obonsam ma ne infirmities yarwa oha obre amanye. Enti nia odria papa inshira nkwa ahoden no eye Yesu. Okay. Was enti Yesu ba be say obonsam njuma eye yare a ode mankrofo na we de ma we no wa transmit we call some transmit some hereditary e woni papa echi woni mama echi and abofrebo na so ye dedende won ma ne jimi no se won say hwade yare ba ko ni o infirmities na bi ni o se jimi bata akoda akoma ho na nteso aba ene be free ho
na monkyere abofra no kwampa wobra onyi a wemfiri ho na Jimmy wo say Jimmy wo say bebi na wo friend Jimmy but abofra ne nam no wo say Jimmy ye den e bata na kuma entina na che say evil spirit bi bata kwada kuma wo friend Jimmy enti sa Jimmy ne bata sa kwada kuma no mo antia no mo anwai emfiri ho a odi benyini papa no bi ka say enkwala na Jimmy no woma anya teafo no munyi a woma ne be mpini Jimifo mo na so pani Jimifo be dio o man so tumi ni so be ye biribi a mo nyina ye ko di chent because of the nyi or the film of France sofo ankyere no and the scientists in so be so this is normal. Okay. Because scientists don't go far above principalities and powers. But we go far above principalities and powers with the spiritual men of God. What I say? Yeah, the woman I say. But the scientists they almost say principalities and powers because a hot na woman ko penyansa. Every scientist we are nyansa the principalities and powers. Aliens one go compare to me nyansa fi abode ho. Now yen abode ni na say what the body so we control the whole creature. What you say? Enti bebere ho a odianyi ubonso pentoto unse kasa okanyina wajimi. Then no Jimmy. One oninkura nyim say wajimi. If you say wanya obi antiano, when you be anwai Jimmy na mfiri no. What you say? Na odianyi. Ne mame ankyere no, ne papa ankyere no. Na ebi anso enkomra anso a ne mame ana ne papa. Ababa bi okwakosie obi sesi a. Wa ya ontumi nware. Ontumi nwo niam nyina ono so midwife yi na obai mama so de oji awo yo awrade kan koda asena me ya de papa de na yesa kan koka kire oba no na mo hwe ni ye aba me ne da fa no hu se ne papa ba de ade abo na ase da asema ana ode makwa Abednego ne bobo me me na me no da kakra we ya asema okọ na wo mbabobo me enti ne twa na me ye last one answer ene wo kwen ya na adechi ene obo amane so yewe na papa uni mo ba no wa obewu maame o papa uhu he na ohu ne papa ina na no obeda wo sunsun ne papa nti ne papa honhom eni ababa ne honhom wo ware ti ansana baba no betuma nya kuna ayen this will break sa sunsun aware no awo one ne papa ntem okay ena ne papa ne so ne no awo aware na awo a wo bewu no enye onipa ba ayi sunsun mu ba and the sunsun ba no so wanwo a ene ne fibroid anopa ya baba na frame nyame ya adom wom kokosie ne papa memne da we enti no ka hon ko hospital na onko check o ye ma ni wie okonya boy bi no an patapram wanyin sen 1 month to 2 months efe se na me hwe no ka hon ko doctor na me hwe ade won se doctor no omo wade a wodi hu abofra no ase hu fibroid and then just ni papa ne nyim no wanwo and say ye hwe na okoyi fibroid no se nyanyin sendia se nkanyin sen ni hodia anka ye wade a ye be fibroid no okay but say na anya germinate na aso abofra wo mu no made by force eye by spiritual na bia na akofate akwada no there so ko hospital na wotwa no woyi fibroid no ansa na abofra na tumi ade enyin because in the odi no evil spirit a fibroid infirmities no sa odidifo ni tiko no abeku yare enti aduane a esa abofra ni di no fibroid no ejidi na bebre kwa ni say fibroid is an evil spirit. White man will tell you it's a virus, and to me a machine crown the virus actually virus means sickness, infirmities. Okay, I be say machine be say be biara. But what you say? And you know, say we virus no fibroid no there every and stand with my there anyim. And yes abofra tantan no bonsamba no fibroid no benyi na kwara naka. Na akwala na ntimi enyini amba. Akwala ntimi enyini amba. And ma bebira wo ntimi nwuni nyina. This is the cause, the source of all the phenomenons. This thing is, when we say Africa, we don't have the University of Philosophy. Okay. Just a year near Pessimbu Elle Hade Barim University. What I say? To let them know
Now who say biribi ye wa in sori keke usisi koko amama ni ade na they are all infirmities. Okay. What you say? Na me wo edru a yetumi nua, but normally I use the spirit to do more spiritual works. Okay. More than the herbal and the distance. Me herbal me any na what you say. But mostly no fakesia ne ye essence say spiritual ntino. Okay. We have to tackle the spiritual first. And to ye rock ni enya ye spiritual ne pe uso nsukra no na why there at all. And this 1 year spiritual name free wa obani mo duro for 100 years. If say eduro enka yare no ejuju no kakra na aside there aba into obi so tu yare bi ase a only Jesus Christ. Okay. What you say? Okay. And na yesu so kire say yare no kran okọ side there esamba. Majo what you say? Entino nia yesu beye ya ofresh yafo no o kire wo mu no eye infirmities. Matthew 10:1 also when he has called unto the 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness, all manner of diseases. These are all infirmities. Okay. And the Jew way na Yesu beye enya sorry. Enya son bon sem onya me say ayeyi omba tu jom sa be 30 minutes 40 hours after her for the whole day. Ebi ho be ya conscious en tire yare no entunu e mani hu mami bi ton wade ne nsan na popo da sema asoro be utu atade o okwa asoro kese me pese me bodin otu atade obo afore onu anso oboa maku nyade nyina enu se maku kura bebra befo wotu hu aduro akum wo mu mami nsa popo sa da sema mami beda ho efere obo hu na ne mami fie ne won atrase abogwa se ade na ne kios no wode ama obi ne baby oto wade wode ade wode ama obi dia ne hwan na di mo obi no efe die emra ne nsa na ewusu no ye behwe a meka anaju no woso hu se akampo zingiri na woso zingiri ni woso da sema me dia metimi baby na me na me store no me kios wo ne fie na chi ne die no chechira se na abayoa almost 70-80 years akwada kitwa o ime bi sa adwuma no na won akoton ma me panimu ne nsa amano se oton ade wo ne store na osoma nti osoma bai no ne store nanim no wo nya coins bi da ho ene fe na nko me sa wanwa no na lock wo nya coins ene fe de pure water na on eda ne store nanim no onam oton ade no be sisa obribi wo store nanim be very careful. Okay. Odoko watade obribi onya odoko obi be se da ba be sere osika odoko efe de da asema ondo ho no beto maame ne nsama no maame ne nsa nyina wo so wa hospital for several years won tumi machine ye de hu na ne ho ato no entini ye be sere na eja yesro Holy Ghost kohwe ababa no ho popo osu sa se ka ho otoi only 1,000 Ghana. It's what 10 million. 10 million. Let's just say Kamamini Sandi Onyane. One person acquire in the realms of the spirit. One person only near Koso. Millions. Now tones 1,000 Ghana. It is a way weird. Life, Quadena, to me, Tiaka. Abu Faketwa also ye ne okotro bi nche ntini maame wo na ode ne kotro bi nche ntini maame no so de man ni ntino uba wa bo maame ama ne da bi obi maame mpo de masai no me papa de makum no na we obi to say ni ho wo me ko Yesu eno ntino obai. Okay. One be so Jesus come for restoration in Shanemu apo modene wa mama mrew ye ahomrew e say ye ahomrew ade na nya ye de daw enti no be hye ya nemu obehye ya nemu hunu bribiara ye laki bia no ode ne nyina ye de abehye ya nemu restoration. Okay. Ento yare a uti na ye ya wo ni na ye bribia ye so hwehwe na obe de obehu bom ni be de ye be bio entra se men yare. Anka Yesu ma how be no infirmities ni wa obonsam man ni wa anka Yesu ma
Papa, what me who say infirmity no eye ahomere wa e wo yafa. Mo Ye bobo so bebre ya kan yarewa bi to say fibroid e bia uti kwaye oya ensapopo ya kan ni ade. Afa ye hwe the spiritual aspect of it. Say e bia abrante e bia siso. Wo bobra ne kama afa obehu ane say ensanom wa ya ontimi njai e bi dia kwaye maasem. Na afa ya tiesi asofo nim. mo Yenhwe ena sofo yi eni esu bia wo moda na di sofo bi timi ka publicly say ono de ono no e ma asem de e wo bia ho be ma bia yo bo bi ka say sofo timi ka say e ma asem e na ho omre a sa sofo no odi mu say be fe ne sofo ana onye sofo. One, he has already acquired the oracles of the transcendental monsters. Oyabo bi no nam ho. Denti yen the spiritual no ye be hu aboa kon ye so yo kraman aponchi ogwan double o mampam because adwamambo eye honhombo ne eye all infirmities ento no oye mrewo eye dade ho adwamambo ho a na chese yaye na aboa bi a te sa aboa okraman ne ade na chese ade chi ade sound eye hina o onya wono be de ono beda okay enti sa ni pan sa sofo no oyare oy den ko sofo ono sa no yare awie eh o se you weni asempe na wo hu na we you de o yare onya anu adure o so se ko sofo o ko sa de nyare se sofo a owo ahomere no oyare ondi kan ko yin enia so ondi kan ko sa no yare ansa no be jira property so o preach no plan enye preach no yesu no obecheche niama esi ena wo tro to ho for our example until reading the bible preaching the bible na o ka how say me evangelist me say no o kro ni mo juma kwa ye yesu face of mo won ejuma okay and the ejuma no yare hu tumi hu o how hu ejuma enti wo ejuma o de ma wo biribi hu infirmities hu ahomre bi hu ahoden anu eduro enhihye ehunyansa na odi amawo na wo fro hu se sofo na wankasa wo yare na hu de kudi ayo but what you say okay wo so sofo na wankasa wo yare na wo ni mo yare den sofo na we Apo bisbeka say oh say you say man of God yo I say odi kan ye man ansa na God ni beba nti obi oye man de bibia timetu no kwan mu nti se koba na sanya say bia yare no yare na eye se ne wo kan na ho mre no betimi edi so ama na yeye enye yare no yare say oyo nipa onipa bia a man that is born of a woman is of few days and full of trouble. And the one infirmities in your wound to mu one where did we wash. You have already acquired the oracles of the transcendental monsters. You have been infected by infirmities, so you are sick. Okay. You are a sinner. You are corrupt. And they say, "Who also a man and obey a God." Now, why don't you ask God? So if God that has called you, now say, "Koso be yare." Now yare one more. Onyame amane Paul no so yare eno ko bo onyanko ba mane se eja ma sankrofo ma ya nso me so me de ne eno onyame ka say very good my power is sufficient into onyame nim tumi o de man into onyame nim say sa yare o yare no enkuno so God is aware of Paul's now who no is God aware okay mbaje wa dia say who dey so onyame na afrewa now yare e de na ko bo onyame na mane manka je se nyama bi ho mehu da bi ni ade mehu amenti ase I have to go to God nanko bisa na o kire me ne say different meaning nti se manko bisa na anko behwe me sa na mayera nti sofo a wo sa ho mre na wontimi ni so no obi a ono so obi ni ntimi nkone ho mane mo mpan mane ni ne de ni mfini so nko how can Satan cast out Satan onu we tu ni de awiase no ko tu obi de okay oh my ade no hu to me interest my sufficient is more on you Paul enti onyakopo man yare nti sa ade ne ba e woni oye e ba e woni oye onim se sa ade we entumi nkumo because na media man so say no na mom sa ade no e bo nkai se ne obeye mpa obeye din wo awurade mu
Utie papa meti enti Paul de no onyankopon kasa nim no jai se Paul no ho to ne da bia anko ye den omo mpai majo what you say enti saa na me so bi ko bi sai bi no e no se na ankrofo tata me ni ade e na ho ye na edutu na me sa eja na we also mandwe ho na waja no oni mama ni a wo hu ya sa wo de fo de sai kitu enti na onyame onima na onim enti ni so bi ye me biribi a me domini pa no e sa ade be ye nipa no ko sense me medomino ma do tin me die no enti me biribi chi me so me obi a me ko friend because me nim no no de ma me ne kasa o hifa baby a me friend any moment anytime me friend ojiso okay enti sa na wo so biribi ha me ba me wo ba me wo ne amako ka kire no na wa hwe ne ye enti yes twa mo fi ho afi papa yen hwe obi be ye den na sa infirmity na sa ahomre ebi wo ne so a ebia obi de no enye physical aspect say bia yare keke odi nani hu ana so de kwa yare sabia ebia na akwa koye sunsum okun yes obeye den no afisa so fu ye bedwane akom we asofo no bi publicly mi ababo ntia be ka so no de owo yere wo side chick ono de ise ono de se ma senti se sofo no yentimi nko no ho nkoje wo je mfiri sa ahomre ni mu de a ene na obi beye den no afisa infirmity na na se ahomre oni ye de radi ase Father we thank you. Na why looking puna onyame am osofo na confess me your kronfo me your dwamanfo me yese na me de me ntumi ntwe me ho mfiri ho na obonsam no by way okoye den ho okay obonsam won say Africa ni petutu ye ni nyansa ho ne ntia ye ni nyansa no utie papa me baby sai erade o se omo ebinum 9 omo ebinum 8 omo ebinum 7 omo ebinum 6 and omo obi 1 utie one o say this austere man sa papa bonsam we yesu ofre yesu bonsam me de ni de ni odi ama me one no kra me mfa nye hwe e no no so mfa nko boa obi o mfa nko to bank ne ho aba mfa so e no ko tu fem e no di say enti ni pa bebre wo ho a one either say na nkasa ni jiminti ni odi ne nkrabia ne hyebere akose fem okay na just na adwene no when you see on you see yo amfanya adwuma wamfanya adwuma adwene so anya adwuma bia ne bebre mo enti no time a eja ne bai no yes eja o ma me nai me da ye adwuma manya ho mfa so se no se mo waya de wo behwe 100 million so we suba obi abaye na account no wamfanya adwuma o ye da anya account enti sa person obe yo here ni poverty because wamfanya adwuma and a two one franc or two bank man for so anye den enti onumu no nia ojamede man no one fan ye djuma bebere o Africa for enti e be hwe no one more won de ko chef mo one fan ye djuma ye woni pa bebere o Ghana Africa ha won adwene enye djuma da ena mehu bebere wo ho a won maame ankasa won papa ankasa ayi won adwene no efro mutirim bebere dia ko se dontorom atechem bebere dia kose beye kukom bebere dia kose duase nsuo mu okay enti nipa no na mo no eye nsuo adwene na ewo ni mu odenchem na omampam se o papa no fie eye omampam worker san che obeti wasoesi enti nipa no na mo nya asem worker asodem no almost 80 to 90% want if you wo gwa asodem mu keke mu nyina ya asusifo nkwa kweside dunu address keke so kwa so ohun so nipa neto aboa bi no to because asem o kani na onye de onti obeda tiase no onti ase so obeda ye de aye adwuma anya ho mfa so ende Christopher emfa won adwene ye adwuma biara what one ese okogbo ampesi di no awrade me nya pensi awrade me nya mpesi everybody me yam pese se obe fa janu atobanche no wa ye den asiso anaba ko pa adwuma adol aye phone oto na otwe erade ti adwene eye adwuma ndo comedy na na nko o se down slogard comedy no and this comedy Africa for adwene ye den enye adwuma and the infirmities no ebi a yare ewo ni mu na adwene yeyi ene ye do wansan opotro okraman ade abesha ninsa na won abo a osoro ko adwuma nti se nipa no wo chimpanzee na atu no mu a ade chance okoso baabi a okona kwadu bi abre a
na boko na kwadu ne mre ye enti da bia wo fa ho me ye adwuma nipa te sa aboa wa ye te sa aboa wo fa ho ye den o ye adwuma ne wo fa bebra ma na di obohu mlante wa sese wo tete wa koduase by this time obi ani abre abrofo 18 years obi akoso ye adwuma no ono te ludu ase o te dama ase na opiapia na opiapia na owi a o yese ne yire ba ko ye adwuma de sky den abehwe no ne maame ne wo fa enti adwene no onyuso ne de enti se o twen se aduami bebre bibi ehwa ayeye ohuna osresrade nipa bebre osrade o ye kwasea oso mamu o srase ndade oje enti osrade a osre no me enti Ghana mampanyin ni mpefo mo osresrade ni na ose na mu beye tire mo nye adua mu na obi beba nchen mo ama na debia mu ni na osresrade ne ye kwa amanfo ama ye ko sa amanfo ama na ekita ye chance Ghana all are infirmities ahomere ni bini ene o mende ya ahomere so debia ye ko srade debia ye ko pabusia debia ye ko srade ene yankasa yanjwene we don't have the school of philosophy ye wo gold bauxite manganese ni ade okay everybody me das ene everybody una de bauxite ni sha me pacho kire me se ne wo mutu ombisa on hwehwe ya ne abosi Ghana nya bauxite asa na abrofo no de omunyansa de ko aw na wo wi a hwedua odum ahaban ne ade doti ya na no wo betutui densu kro metui Chinese funu fa anwa ne ko enfa China omukrom ma wo ton anwa no olonka Ghana anwa densu no wo ton no olonka wo betu garamse na the surface na anwa na wani no almost science sisa asen container akọ ena wo ton no China olonka yeso anwa ne gu ha ena ye bre amamboya bra yesu enti anwa ne ne ewani na ebo niama no ena wo sisa wo dwire no first no wo de kọ na efe aka ne nye papa no ena yenso yete ho emu ne yeda ene yesi dan na ye wi a wo de edua that mushroom wo akoye ma anwa na nkasa ho efimire se Ghana ya sase ne papa o efi niama bebre intira brofo no China fo nya Ghana anwa ne keke no utolo nka udi gu ho wo wade o meye anwa no efifi omire paya nankasa le pai nwa anwa no nkwa o ento nya bokete mienu a wawie yenso ebusuan bebre ho o mo asase no so many miles square nso hia fo nkwa ene wo srade eyaje ekpo yi wo ton asase wo ton asase no biribo no de akoji ekpo o de akoware aware awowo na okoji ekpo no ti ase okofitai okoyi na pie okay enti se oware we no okoyi na pie so okotwa asase for plot edemano wo mrekwa abrochire wo ton olonka asase wo ton olonka ye kotwa template bum na ye wi a ye de abeje ekpo ye ko fitai na adwini nye adwuma na o haidai na wa ye pata dua o de ye pata na ne yere 5 ne ma 14 ne nkuma nyina onu aduane oja no wo edan ni mu enkwan ni wo dan ni mu wusi ni wo dan ni mu mako da de san nyina wo dan ni mu ho na mpa ne so wo hey black man all our infirmities adwene ne nye adwuma wọ́n sẹ́ wọ́n de akọ́sẹ́ fẹ́m ẹ̀ntì wọ́n fa yẹ adwuma ndí aburọ̀fo ndí wọ́n de kọ́ yẹ adwuma onyame ama wọ́n bi aka ho ẹ̀nà mfaso aba ho ẹ̀nà yẹ firi ha yẹ afa kyẹnse wọ́n mìíràn kọ́ wọ́n bẹ̀ fa nyẹ́ma ní so ha o gold bauxite diamond ẹ̀dúró kura no yẹ ahaban no bi ẹ̀nà wọ́n bẹ̀ tẹ́ ní ọkọ̀ yẹ wíwá ní wọ́n bẹ̀ tọ́n ẹ̀dúró no ama yẹ wọ́n mìíràn kọ́ a ní wọ́n de yẹ ẹ̀dúró no efiri ha ẹ̀ntì ní physical virus infirmities no ye ni ho aduro we for ni when take time obi fi abrochi so ko no mbe ana ko man bibi ko sai me da we akotia oni safia no pakofo manyum ne 3 o'clock afana yem one onim quantity a on fan ye duro no
adwene ne yɛ adwuma nti ɛduro nso pills ne sɛ na wobɛnom ne nɔɔso wɔhwie that the sign ama nom woyɛ mu nyinaa sɛ adwene ne yɛ adwuma tomorrow today nti no infirmities no affect yɛ adwene tu papa adwene oni adwene a ɔwɔ adwene bɛ na wɔ ɔkɔtɔ nwa no ma o maame adwene nyinaa yɛ o pete adwene ɛnyɛ hwee na nkasa mpo ntoma nnua aduane o pete yɛn fa na odidi ɛnyɛ bɔɔla so ɛnti o maame nkasa ɔnyɛ papa na o pete adwene na odidi wɔ bɔɔla so a ɔntoma nnua aduane ɛntɔ asase nsi dan na ɔmfa ne mma ntum na mmom wo yeye na ɔbɛtɔ asase si dan ma o maame a ɔbɛkum sɛ wo agyimi ɛno na ma Africa yɛbrɛ is because of infirmities ahommerɛw adwene na yɛ mmerɛw ɛni na yɛ mmerɛw aso na yɛ mmerɛw the mmerɛw was starting yɛyɛ independence wɔ Ghana up till now yankasa yɛmfa yɛ adwene yɛ dɛ ɛnyɛ hwee up till now wo hu de kudin denti na Africa man petuntu mentume yɛ hwee osofo ne nkyerɛ osofo nankasa ne mprafo wɛ 45 osofo ne saa ti sadia entu nso wo mu a obeye bia na onye bi ne osofo ne yɛ no obeye bia na onye bi na onye obeka no nka efse saa na ɔte best of the same feathers. So Africans, they are wasting their time in the churches. Okay. The Bible is giving for us for our example. And to Ntibri say the Spirit will tell you, Kona Kosheha, Osha say na we ye no ye asa close. And to say one year rather ko yes. What you say? Aduane ye nkope aduane wo bi ho. Una ba ko do adua na fifi na wa be so oja na wa nua na wa ide wedi. Na ba se ye twa so bi man ye aduane ya tia na brofo de omu besere amen ebre no ayebe eti papa we de ne kra wo se me twa so na de ato dwaman amen everybody yankopo adenya so to for ele wase this is his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God, as it is written, ye may know the truth and the truth shall set you free. Health success infirmities. Infirmities are devils, children of Satan, children of the devil. Until when he has called unto the 12 disciples, he gave them power against unclean spirits, which are infirmities. Infirmities are the children of the devil, which are tares. So once upon a time, the apostles asked Jesus, why do you always speak in parables? And he said, it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of God, but to these people it was not given unto them. A certain man went out to sow a seed, and the one who sowed the seed is the Son of Man. Who sowed the good seed is the Son of Man. So they asked him, why you sow a good seed and where from these tares? And he tell them, when men sleep, the enemy came to what? Plant. That's why we do planto technology. How to cast out the evil spirit, the infirmities, and plant in positivities. That is health. So they asked him, he said, when the enemy come in the night, he come and sow, plant. So Jesus sow seed. And I saw for the moon seed in us. Una also seed. A seed is the word of God. That is the health. Health success infirmities. Na sanipa ne yare onipa na obompa oba sorry o genesika o yare fibroid na adwene nya adwuma ne kuma nyina ye wo yare ba ko friend no da blindomedular oblongata na adwene nyina ye kesena adwene ye de kuntu afa ho on tehwe ase na obompa man otua tight o genesika enso na brabo ni how emfa ho ni infirmities emfa ho why eyinti ne ebue Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital we nia Yesu Kristo ba beye enya sorry to face so no say when you preach saying the kingdom of God is at hand. Onyankopon ahini, the doctor of the doctors, the alpha and omega, the beginning and the end. Tomorrow, today is at hand. Heal the sick, raise the devil, raise the dead, cast out Satan and the sickness and the infirmities. When the baby entrance na o so kai obofo wo mranti birimu ansa na daboni edu
enti bebre obenyi awie na nyama na say na onyin na de nyi enti say when the 30 years and who say you are carrying infirmities of 30 years either you like it or not. The reproof of instruction is the way of life. Ube do 30 40 years na ube hospital after I didn't nyi enti enyi a ebe dane ne ho efro wote say oyare ube hospital na wo say oyare diabetes oyare say e wo ho because you did not check search for one hwe enti bo say wa bra boy basa obedu baby na baby e say okodu na wadu ne pempenso a eso ware na na adwuma say ne nyama say ne bribia basa ye de wo no ne mame ne papa onya fifie abo be kawa efruntumam enti bebre ombo no ho ban wakodu abrochire osofo me yare o osofo bompa ma me pacho me nya pray for me sofo ade a wo me dia ma wo de fadue ma wadi aha wadwunu nyina nye papa oba a wo ko ware ne nso a oba ne kura onnim say obosom ba obosom yire to me be ware no onipa bia yo onipa bia okuta spiritual marriage bi ware opompo so yo ba so yo bema busua yare we call it infirmities enti yarwa yese be bobo a bebre mame to aso yeah abusua da wase se wanya bre atwen ye na wani edi dwumedie nyina akọ na wie ye Prophet Dr. Abednego ena ene no atwetwe nkọ no yidi se wada ho so e wo nyema bebre hu na afi wo hu se ne eye wo no eye ahomre me ka wo se dwumedie Dr. Abednego Spiritual and Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology ena eso masene emam de bro doctor ebutu ensawom oreku ne house sunsun fam bia se ya wo sem adwuma sem sika sem na ye basa bibi na hwehwe na emma Fred Doctor Mesrew ntene fie mfre ne se wo hawo ni enti wonyema papa dikan ka se ono no onye pray for me ewa ha wankasa tu anamo na bra ifise ne water wo ne mre ya wo na water wo no e won se wo so utime bre mema maye hu comment ewo video yi asafe me ka wo se aha eye Mystery TV dark gold eni edi ameje so makra Allah in the name of Jesus. Oh